nas sama turu si tau pandritah makada duan raka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat purana basubu tawe nas sama turu si duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nas sama turu nak makada duan raka yolona sampaja subuh itu. Tapi angka dua pendapat, angka makada, ia sange sampaja sunnah pajar, ia naritu sampaja sunnah riolodena panabas subuh tawe. Biasa angka pacarama tangkalinga makoro to, makada de panabas subuh teh angka sampaja sunnah don rakang. Nasaba oko hadesa, dua memat to hadesa bicara. Angka hadesa makada rakaatanil fajri. Itu. Ia kuibatong itumpukului duan raka sampaja pajar. Berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa lelem dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr. Itu kere. Silengangnya. Jadi ya komakadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh. Tapi ya kira makadai rakaatani qablal fajar duan raka sampaja sunnah riolona pajarangnya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya natunang katau mas sampaja sunnah duan rakang capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakang ia naronasa sholat sunnat qablal fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamatapana pang Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah. Sebab biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk yawan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iya ro sampaja sunnah Pak Bu. Angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib. Pasepina sampaja perlu. Mega rupanna pattarona taupan ritata. Rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat emelo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nah sebab ia rohat desa kadat tasik dia tahu pandrita maka dah ia had desa asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis
hasan. Tapi iro tau pandrita liangi nangga iro hadis hadis lemah. Makotoro si balikan na kadangkala angka hadis angka tau pandrita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentendak. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dena polukku nabita tu polukku mi ulama. Jadi akong ka maka dah hadis malamma dia tu na polukku nabita. Istilahnya dia na pulitannya nabita tentu kang itu malamma na matanda na tania tau pandrita mi. Naiya ko tau pandrita na tentu kang ni relatif ni dia na mungkis sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Beliang. Angka tahu maka dah hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kada tasi de makumatiro hadesa nasaba untuk malai si de hadesa nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul ngana ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi ko makadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turus ini tau pandrita yang namo ya tu ya wai matung kana pangewang berkaitan masalah ye sininna masalah ko agama na merembes mana lo koromatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara mau maka dade maka matat dai tu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya tu apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama na tapa makada kenri dalelena tapodangi maka ada sapai gitu. Jadi kadangkala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadis na sapa na yero to pandriterio lo de metonang kaya tu nasuro ki maka da iya sampaja sunna makoy hadisana sapai de magay na sabak de na palabangangi na rekode gagaw ko hadisa dega ko kita naruntuk makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugasna pacaramai sapa dalilena jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datanya jama-jama aku ya tuh gitu tahu dame meni kadatannya jama aku tu masapa dalile ustaz selaw mutanai yana tu nakada biasa guruta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kalisi dendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de hadesana makitu jadi apa ya ridi masyarakat galutan na tajama tau rusu betonganna iya ro amalange ya kong kai podangi tapi gau ni tapi de to tu na yaman na ya pak guronge wa di tajama nasaba padalen ya malan na tahu padahal repana makiro jadi pertama nasama turu si tau pandrita makada dua neraka sampaja sunna yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tawe nasama turu si dua neraka tapi kan oke tapi dua pendapat na sama tururu nak maka dua neraka yolo na sampai jasuwe to tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampai sunna pajar ia naritu sampai sunna riolodena panabasubu tawe biasa angka pacara matang kalinga makoro to makada de panabasubu te angka sampai sunna dua neraka nasaba oko hadesa dua memato hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului dua neraka sampai pajar berarti yerona masuk sampai pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hadesa lelem dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr itu kere silengang ya
Jadi ko makadai rakaatanil fajri dua rakaat sampaja sunnah subuh nama suruh. Tapi ya makadai rakaatani qablal fajar dua rakaat sampaja sunnah riolo na pajarannya. Berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakang iya naro nasa sholat sunnat qablal fajar. Itu jadi upapahang ini ya. Tapi maka dake ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka makada yerona masue dua rakaat yolona sampaja subuh yolona sebelum asan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunnah subuh jadi pura bas subuh tawe ijama niero dua rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masarolab bi na rekomelo ilaini iya tu sampajange masarolab bi ya regayase nanya lino lolong isana. Itu iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko mas sampaja sunna nakama pak bange na yaki ko makadade na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai wi tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalaiwi. Nomor sidi sampaja sunnah subuh, yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri, jadi itu witiri. Namo pura bas subuh tau itu. Ko napai haden atau sampai jamai itu. Wat dingi jama. Ko kiro kaida. Na angkami matau pasan na nabita. Aja lalu nade mau witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega nai jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nasama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujamah lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri makada ipo Allah taala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko makada kekasihku berarti makada waliullah walinnah tau ripojinna po Allah taala jadi ya ko meki mancaji wali tau ripoji ripo Allah taala awitri ki yana tu nakada nabita aja lalo nade mu witri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi ya tu witri de namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan de tonang kata jamir 10 pitu di denang kata witri 10 pitu 10 5 de to 10 telu de to 10 siddi asera ya mi asera madaring kana jamai angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan na witiri
Iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz. Dua cibi. No, wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga. Tapi iya kuya masauro maka dami dua napasidi. Jadi namanya saful witir. Jadi rodon rakanger. Iya parosi rakange matu akadani witir. Pak Mega tahu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaataini. Mapat diulu tu malaikat. Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam. Kadai malaikat gendak bali tu kedua. Makanya sholli sholati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 raka karena pong Allah Ta'ala. Ia peromatu si rakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 raka karena pong Allah Ta'ala. Magampan ya roh. Ya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar. Makun rulada ni ko demo patapahag. Gitu. Jadi oke roh. Rewa kapemang. Jadi yo nak 2 yolo na subuh. Laurincengi jolo. Jadi oke roh nak berbeda kata pahan ni makado angka makada sampai jasunna dia penatama subuh. Angka to makada de purapi basubuh tawe. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali. Ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Tau pandrita lopoh. Angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya ro kita na hiya limiddin. Angka koro kita rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa yukupuang Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko angka tau palamuran nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriangi ati na melo kiringang anu makaleleng din natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denun lelatu ito. Iro na rampe Imamul Ghazali nariko iro yala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah yalai surah al-fil liila fi Quraisyin. Iro. Jadi tapalak miro 2 itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iyar Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf. Ya. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuruna dena mati ya tute nadapi mangaribi. Ya kau tahu mitau mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti tak lupai. Itu maka dami tau pandita papalampe sunga. Iro. 2. Angka mau pecik di.
angka narampe tau pandrita okko lalen nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kai ulawa pada rajana lino kaya ka na may pake no iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasra napa ibaca al kafirun akatallu no jadi raka pamulan ko pernah baca Fatihah tale jolo alam nasra lattu isura alam nasra tabaca al kafirun akatallu napa ki rokok maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni alpil li ila fi quraisin napa tabaca alantara kaipah napa tabaca kudu Allahu akatallu kalamanan ni kak dena cocok yulangi itu kak dena cocok maka da wai meka malamana ngipe ko carana lo jame jolo dua kade si kamale dua sip dena cocok apa duan rakami makanya pangupui patama manang tengerang ya jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun akatallu nasabairo alam nasara dua nonro ibe matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku ya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibaca alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisin jadi ro alam nasara ka do bolok mu fungsina iya mi matu raka kedua iya na rupe makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu raka maduan napa matu napa tala li ila fi quraisin napa alam tarakaipa napa tala kulullahu akatallu kalamanan nih yang penting tingerang pak ianu patu ipak biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh likajili-jili nih tuh agak sirona itu ipak biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya perlu papahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na dena pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalanna akoram malabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadesa bicarai kadakala deto kagak hadesa bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kangi tau pandrite materu nasabari na lolongang hikmana yana ro na pak gurongang yana tiasa kaulun ulama ia komakiro dena kadate hades makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana sorongnya nabi tamakada baca kudu Allahu akasisap buko soi akasisap buko wani denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca yero kudu Allahu kasisap buka soy na baca tu kasisap bukon ni sahabat na nabi tayo si sanna mate muawiyah sanna si sanna mate maselan nabi taselang magi na taselan na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabi de tonis sangi maka damaga na kama lino tapi iya makoko awita maega hamisangi maega nasa yanang kanao ni mako adena na meta yana tu namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman do maega padahal nabitta lagi deni sangi makada mager ko mekama lino jadi yero nabitta kan angka matan nasoe malibu tapi dega cahayana
pada miulangnya. Masela nabita. Dek to nagarhana. Maka day nabita. Napurangi malaikat Jibril Jibril. Magi nako matasoy makaliliang Dek to ka na may kamalino. Maka day Jibril iya ro ampai de gaga cahaya na matan nasoy Muhammad. 70 sabbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito ron na malaikat langi sana kinro ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi, kemudian angka Pluto, yan naro Pluto na sa mantan relada, na langi mo pa, ano mo pa yero? Tanya palangi. Nangyero bintang, sisa butaw perjalanan cahaya, ya kung kecepatan cahaya, sisa butaw malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi. Na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniero itu biar ko ya kumakaran ite kenri resange langi wallahu alam dia naga pahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onron na malaikat langi nanyero makadai Jibril napaturungi po ang Allah Ta'ala malaikat na maka nabita magami manginap magi na may galanda no maka day lawi mas sampajangan ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabita aga man kalabihan na ito magi man na ipanoram malaika mas sampajangan na tau biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahaba ko de salami tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat ia rote okupu sesena po ng Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupu ng Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas itu iya na ro jadi itu kudu Allahu pa dia nasala itu kumaka da ibaca kata lupa ada ku ipatamma ikoran dia aja tangga biasa ani biasa kaya teti we mataku maka da unrolopo na pamasena po ng Allah Ta'ala taudein uli mengaji malampe namu kudu Allahu minabaca itu namunya itu jadi itu tuh dia capa imah kudu Allahu pak katoje itu tau kutuli kudu Allahu minamba pui mana sih kudu Allahu siapa aja tak capa itu de nawadi jadi makanya bita tolo tuh solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay maka da ialah kaimui tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami ka tanaiko akasya gami mangina baca lakaimu kudu Allahu kaga pesan naro maka da kaseko ina baca kudu Allahu lakaimu nai catak mana yasang ahli surah Al-Ikhlas maka baine na pura ka na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasisap buku Allahu baca de to na labu matan nasoy ko mubai ko de baca kasisap buku Allahu berarti kedua sabu sisap buku soy sisap buku wani itu liya mi rona pananunga tapi iya ko ibilang sisap buku tapi makaraki jadi ini meniro ya kode hatul le baca akaseko ro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipananungan ni makada seko makada sisa bunaya 500 ko 500 koni wadisa padik apalagi makoko akan menyamang kata sak beto yaitu tasak bay pakina nomoro tanya na yaitu ipacene bilang-bilang Patu ko bilang pilain ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron na. Yo po ko yato napasa dena ay namo matinro di tama di ba o siya no ni natambay man edo. Jadi yato bilang pilang ni makoko apa bilang pila tau patinro ni yato ipasa Edo apa ya ko yati pacen madari tak den na
Ko matangangi masih kiri na cakaru do pak setangi mematoha apa tinroy. Ali na metolas sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na de na letu. Makito. Jadi iya metoro matana. Padahal itu ketemu to ko subuh maka tanah. Madari ni aja lala matana makwe na nangkalinge te nasa menapai mangaji lilu jolo cek dek to parap basi. Oh raba ni tu ya na rabba. Ele pinoto. Yang lagi na sabab memang setang ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko. Ia komoto no pattu si rantena kadek ko si jalo mak jenne. Ia nagesa no wae pattu talun itu. Ya nampai kada. Ia kong katau matin roang ia na tu ampai biasa yepi wae matanah. Yepi wae matanah. Tapi katau pasantre de napi na bolomete wae mapantengang. Itu jadi na bolome mati wae mapantengang jadi magai na sabab memang loki mak jenne ko makiro langsung berwudu. Tama ni betul ni? Oh, monimot ko tama. Oh, tak dampangi ka angka cara koko paleteang. Iya, jadi angka tak sia koko palete jadi pasitar ruminero. Makie. Jadi nak sampai sunat subuh to, selesai. Angka cek dek. Maka dawe. Madari ya Pak Ustaz, terlambat kak. Dia nak kasih usah 4 jam, sampai jam sunat subuh, nak tulu jam apa? Wat dingi qada. Pura pi mas sampai jam subuh teh, ni jamah. Namanya qada. Tapi risese na taude nangka nasalaiwi. Ya ko bisa mu ide ta jame jabawan nah. Risese na mi taude nangka nasalaiwi. Ya. Boleh dikaba nasabak angka sahabat nangka riwayat ya naronia sang hadis takriri ya sangnya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kena dia nak kada Nabi tak cocok ni tuju ni dia tu nak kada salai mamakobam ni tapi amakona Nabi ta manur ulama hadisa wadi nasabak ya kene dia na wadi maka dia Nabi ta ajak. Tapi ya Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na makada salah ya tu de. Agape na pau makadami Nabi ta melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu. Pasti na salah ni tayo ko makir to. Melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu. O makade sahabat. Itu pak guru na ya Rasulullah makin Nabi ta ya mu baca. Na salah ni ya romato. Jadi dia nak Nabi tasalay, yo pwede. Naraka ya tu. Wah, tapa. Dia kagak. Silalona na jama taparana kana sa pajaban ni pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu na merasa salah. Na sabak na podam maka angka lebih makanja na ya tu. Pada roto masih kiri pura masam paja subune sel masigi masuleka batu karo manala. Menisitan reulunna. Batu karo manala masih kiri naitay Nabi tawe meni tangas sode pada salah ini ya daperi de nak Nabi ta salah jama-jamamu de na podami makada si pona gero pura ko masam paja subuh de panang kapasala masih nasa de nangka nasa pigaw nasa tuli masih kiri ka maka Nabi tamay ganito baca nasang akadua nilete ya betul karo may na maka ditandre maka de Nabi ta melo ko go pak guru angka baca nabaca Nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Maka Nabi ta ia ubaca ewe pa akatallu noli Nabi ta ia ubaca akatallu ia kokke surimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai ele letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata nak mo pi akka 10 yo baca katelu. Itu tapa nasoro batunah nasang tapak guru yana rona kana Nabi ta bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi
wa midada kalimati. Sikiri taurepah. Apalah nih? Wah. Iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada ko maka dai iye si bawa deh. Jadi maponcok ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. De penia apalah. Iya tak amalkan yana tu nak ada tu pandita baca akatal luko rewengi baca akatal luko subuh pura masam paja subuh namun ya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka dah kami nama tanah dena gacau ya tu yana tu sikiri tapi dena ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko surugah pada ko makadang kadoria ngita nang ko dara ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to sikiri detane ya subhanallah matana mengka kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kato baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na ro sikiri tanah kilala na surga. Itu jadi madu pedupa. Engkau maka dia komeko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah. Madu pedupa. Idi man ya ko malam-malam mai tapak la ilaha illallah mai baca. Ya ko makura-kura baca iya na rota baca nak subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madu pedupa mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makom itu ya ko maka DJ gawa pala ustaz. To kalulu aja ya si may baca siya lupay akarabani astagfirullah ya benar ya kumakun rumo pero salawa na namo salawa mi tapan nanu nga barakalo po na niya to ya jadi dia nagacau gampang ko dia mo pati sangin salawa ay matebawan ni itu jadi sampai sunnah subuh kemudian lete ka sampai sunnah yolona si bawa imonrin na loro ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya. Termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, duan rakang yolo na loro, duan rakang imonrin na loro muakkadah. Ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salay na bita. Sampai sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonrin na loro muakkadah. Tanya gairu muakkad. Apa ia tu sampai sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imunrinna. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad dilangsung ngepa wad dito masna 2 rakaat di bersalam. Ya komelo ki suku-suku tapagan na ya pak. Nah itu apa ya ko 2 mitu sampai sunnah minimalis asanna. Jadi minimalis. Aga gunane ropai. Angka riwayat puluku pangluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ani salamakan maka Nabi tanani gini kita umas sampai sunnah patan rakang yolo na loro patan rakang imonrin na loro lai harangan nyo kupong Allah Ta'ala nagis sa api naraka watak kalina. Jadi pakada haramul jasadila nirat lai harangan ni nagis sa api naraka watak kalina. Iya to si oko kita hiyalimidin kita ni Imamul Ghazali patan raka sampai sunnah imonrin na loro tapi leang de na biasa. Maka de Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa mitta rokokna jadi dia nak kata lumi baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadupulo sini iya dia nak kata lu apa angkat tu Nabi lah ya Allah
Allah gimana itu? De, meteta sujud, meteta rokok nah. Makoto paropa emang meteta tu sujud nah. Tapi petan rekangon nah. Napakupure na jamayaro tudang icinampo masih kiri. Aga nasi Imam Ghazali. Iya ko napakuiro bate na jami sampaja sunnah imun rina loro 70 sabbu malaika macio masampaja sibawa alena. 70 sabbu malaika macio ri masampajang. Yang kedua, iya na malaika macio ri masampajange matasabbe aswani milauri pong Allah Ta'ala sarekom mengiyon nate ni passalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir nak ko tahu marepa dia na cocok apa meteta rokok na meteta to sujud na. Tanya ya tak petak. Itu tanya mapudong kana mi. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta paha kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina menurut ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Empat sebelum dan empat sesudah duhur. Yolona as-sarae dua muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patan rakang hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka tau makada taniya. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yolona bita kos sarai patan raka sampaja sunnah na jaman na petang sige. Angka to sahabat pawi makada uruntu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai don rakami. Itu kena. Itu jadi pura najama dua pura topa. Aisyah makada apa najama? Angka to sahabat makada de bita inabi ta dua mi najama. Itu ya naro nakada angka makada dua angka makada apa. Tapi yang jelasnya patan rakangnya angka hadisana. Aga pesan na nabita. Ternyata angka padilana. Nani gini kita umas sampaja sunnah patan raka yolona sarae apalanna yaitu patan rakangnya nawala ipu Allah Ta'ala pada eganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah, ini tuh sampaja sunnah. Jadi ya ko 25 juta di ipasa dia napalo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pak itu pengumrah biasa berkali-kali. Tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi dia tahu make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sara. Jadi mereka apalan naro apa ia kene melo imakadapu imang roh. Nani gini masam paja sunnah patan raka yolona sara ya lengi di 25 juta khais. Baka masigi. Desa kada kay ganola pu imata mah. Itu jadi makira jadi itu karena padilanya. Yolona mga monrina sara degaga. Dega sampaja sunna monrina sara. Tapi nabita angka na lobolana Ummu Salmah, Indok Salamah. Iya na bayne na nabite matolak da inapay pu bayne. Apa mati ambok Salama na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang musalma pak masarala da ikasih nyawana kadai nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambai Allahumma ajur pottolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja inanya talaiwe. Jadi situngan na kung kataw yinaw motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
Apa ia tu innalillahi tanya tau mate. Ni baca musibah mi. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amate ngangi tau malasa, tau kecelakaan. Ibaca innalillahi. Mega apa tu nasa dia paje dah mate na tanya itu baca tu mate ya tu itu jadi ibaca ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina puat tolayang ya lebih makanja ini ya talai maka le Salma purana na baca ro na baca sa napa makada angkamu pagatau lebih makanja na lakaiku dero na betul kan na rapa ako kalan na sa nalakay ko na tau kanya arwani pasak bara na denang kana macay pasampajang tulima nya makinin na ay di na kaga tau pa dalakay ko kanya na iya na roga aga nasabari ni podan nabi to ko malaikat Jibril maka da dena rapa tepat na Salma mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi nang puga no kada nabita waktu kuisaliwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mu pawe upodakwe nyedo nasa deje na de yakini de mina rapa kala ku seding pa maka da de na seding gaga tau pa ada kanja na lakai ku make na bita ke ga makanja lakai munaya napa na mama ko ni ya tu ampai na bita na pubay na tu umurnya 60 tahun lebih jadi tau matoh itu pubay ni iya kong karo ani to lime makbay di macuri na bita suruh ni sapa tau matoan na 10 na taon na kawingi wi to lime macu sunnah itu pak makatuti gako iya ko bay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya maka kami to mulai lalanero. Jadi saya wasiatkan dan itu. Jadi kung kagagata paletat deng ieu na ro ta baca. Abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah taala. Nasabab maka di tu gaga pasan na guru tero Pak. Guru ta almarhum Aji Patahud di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da. Di ka juga baca-baca ta pala ieu ro pala-wala-wairo. Pala-pala. Ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matoki tu mak guru. Dega ko kita eta runti rumah kada ye baca na deni nam ite gawe. Maka de guru ta mai ka sana, mai ka sawa pala tapi dia upake. Kak magay na sa ide dali na yero na laya aja na nilaway dali na tawe. Ito mamagi-magi yero na layro na uhalalakang ina pa baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga. Apa niga palalo yokoro pangay ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh ito na de tanyala lang irubungin na mo ato itiro to bacan ne sapa dito na ita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako me matiro pura nagarisi kang ipong Allah taala dali na toro pura nu halalakang ama kona maka dati kilala makanya matay ko makui ko yun na yung motoro na makadadali na toro lima ko na dapat lo pura guru tabelo ko wadi dako dia ulit tayo tu Pak Kiai maka muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta yemiro ta panapura nga maka da tumilaw do ilodo ni pa ina sang nanay kasi di gagawin na po nga Allah taala matuto nakate na loko masikola atan na po nga Allah taala pasting kay tarima don na kunegan na tuwa na ito milodo na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga so lagto ilaporangi maka da yinaw dinamo na pasantrengi talo taw patamangi dinamo lupo guruta maka da guruta nalay di chin na tatde nga pa de gage dinamo talo kini na tatde mamak ko na jadi iya ro ko taw makanja pahana makoro dia na masusah mak dia tu nang kata mak kada iya ko ni nale te gagata melo mitu po ngala taala tola yang labi makanya pak dia na tatola ko dia na lagay tu to jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan idi kamu pamatu apa napay pasapi na sampaja paralu ya mego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o ko bulan Muharram kung kalasan na tawe pasti ang kaburay ni
Angkat sampai sunna aku bulan Sawal. Ya arwara kana, ya ku ijame ro sampai sunna ya natonakan na la saja ta maselang. Ya nang kamu to ko tilalan nalino wad di buraiki o ku inipi na buraiwi. Ya tu ya ampai ko malasa apa bu do maselang. Dari bang kalau doktor kada aja nah, aku mi rojolo. Kamu tu matu baraka na alhamdulillah sirek na taung baru-baru na kana la saulas sidi ulas 10 sidi 20 10 masona deulo mak juma kedua padu le tokong deulo doktor apa waktu corona meri di mana pak kitaku deulo tatonge tapi tuli sampai jaliu mak maka dade tuli yakin maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nang kau siruntuk dek tahu pa nih sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nang kau siruntuk na sa Bauki Amerika Monroe si Hisham Kabani magi nang kaya roki lalan nipi pole angka pole pak guru maka dangka tuwe samsangok ya sik na lamarimu o kong katutuk ko ay bosyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi ya meron na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu elenga ro sam-same nasa capu ni daku dene capung kau pa ko tu nalay nasa katonga mo pa dakong katuway bosyok ko tu betul ako saliwang itu air hujan di bulan 4 pasigaru mulai nga winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pajang sarat tay winungi pas bajanna elo nak matasya aku cempah gitu. Itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi itu jadi engkah tapi mundri pematu pangolongan supaya manase pak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh mapamulo kor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni sakira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan kepada jemaah yang kabupaten Tapahani agak nak postase bisa kembali kita buka lewat channel Al Gaisan. Jadi sini nak ceramahnya ya kalau kita boleh buka HP ta di YouTube Al Gaisan channel. Insyaallah keamanan tu agak baru naik untuk Pak Guru ya di Pak ceramah dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.